Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Huye mu murenge wa Matyazo habereye byarijije abanyarwanda benshi abandi batangira kwifata ku munwa. Umugabo w'imyaka 35 y'amavuko yafashe umwana ku ngufu w'imyaka 15 yareraga mu rugo iwiwe. Imva n'imvano byagenze gute kugira ngo uyu mugabo asambanye uno mwana w'imyaka 15 utujuje imyaka y'ubukure? Munyimbere ntangire gutya uko byatangiye uyu mugabo azana uyu mwana mu rugo rwabo, ndetse uyu mwana nuwo ku mugore yari yarazanye. Bivuga yuko ubwo uyu mwana n'uw'umugore, bivuga yuko rero uyu mugabo atari umwana wewe. Birangira rero uyu mwana amuzanye mu rugo aramurera, yamuzanye afite imyaka 10. No mu gihe umugore yaragiye gupagasa gusa asanga uyu mugabo yamusambanyirije umwana, dore yuko uyu mwana atari uw'uno mugabo. Ibi ngibi rero bikaba byatumye abaturage benshi barira bari mu gahinda gakomeye. Abaturage bavuze yuko uyu mugabo agomba gushyikirizwa ubutabera kugira ngo akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15 utujuje imyaka y'ubukure. Ni mu gihe umugore yavuze yuko ntabwo yatekerezaga yuko umugabo we yakora ibintu nk'ibi ngibi byo kumusambanyiriza umwana. Kuba umwana atari uwe ntabwo bimuha uburenganzira bwo kumusambanya, kandi ikindi uyu mwana yamuzanye babyumvikanye n'umugabo. Umugore mu ijwi rirambuye yavuze yuko ajya kuzana uno mwana mu rugo rwabo yabanje kubiganiriza umugabo, akamubwira yuko afite umwana yabyaye mu gasozi, akavuga yuko nimba mwemeye ko babana amusaba yuko yazana umwana wiwe akaba iruhande rwa nyina. Umugabo nawe yabyemeye atajuyaje, amwemerera kuzana uyu mwana. None birangiye uyu mwana uyu mugabo amusambanyije ku myaka 15, ubu yari amaze kumurera imyaka 5. Ibi rero bikaba byatumye abaturage bakomeza kubabara bakagira agahinda, bavuga ngo uyu mugabo mushyikirize ubutabera kugira ngo akurikiranwe ibyaha ari gushinjwa byo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Iki cyaha iyo kiguhamye uhanishwa igifungo cy'imyaka 30. Iyo wasambanyije byamugizeho ingaruka bishobora kuzamuka kikagera ku gifungo cya burundu. Ni mu gihe umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze ko uzakora cyane gisa nacyo ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizwe kugira ngo rijye rihana ibyaha nk'ibi ngibi ndetse rinakumire ibyaha bitaraba. Ini ncamake y'amakuru. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Njye mugiye kwana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inko rugoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Huye mu murenge wa Matyazo ahabereye ibitero byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 n'indi myaka irenga witwa Korode, akaba afite umugore witwa Kamariza, bakaba bari bafite umwana ariko utari uyu mugabo. Uyu mwana yari uw'umugore yabyaye hanze, bagiye kubana. Uyu mugore asaba umugabo we yuko uyu mwana bamuzana mu rugo. Umugabo abyemera ayivuye inyuma, aravuga ati uwo mwana nta kibazo muzane, ubwo nkukunda n'umwana wawe nzamukunda. Bidashyiye umwana bamuzanye afite imyaka 10 y'amavuko, bamugeza mu rugo. Uyu mugabo rero yamufashe ku ngufu ku iki gicamunsi, aho yamufashe ku ngufu afite imyaka 15. Bisobanuye yuko yamureze imyaka 5, akaba mwituye kumufatira umwana ku ngufu. Ibi ngibi byese bidushyira ku nkuru y'abaturage bavugaga yuko uyu mugabo mujyane bamukatire urumukwiriye bitewe n'icyaha yakoze cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Abaturage nibumvikana n'uno mugore uvuga yuko uyu mwana amubeshyera atigeze amusambanya. Bivuze ngo uyu mugore arashaka gukingira ikibaba umugabo wiwe, ariko umwana mu ijwi rirambuye avuga yuko uyu mugabo yamufashe ku ngufu mu gihe yaravuye muri dushe. Birangira uyu mugabo amufashe ku ngufu, birangira amusambanyije. Ese iyaba ari scam? Ese ibingi byaba bishingiye kuki? Umugore abihakana yivuye inyuma, avuga yuko uyu mwana atafashwe ku ngufu, ahubwo uyu mwana ntago bazi icyo agambiriye. Kugeza amagingo aya ngaya uyu mugore ari gukingira umugabo wiwe ikibaba. Ese no kubera iki uyu mugore ari gukingira umugabo wiwe ikibaba? Uyu mwana niyigize akomereka, ndetse nta nubwo ubona yuko yangiritse. Bivuze yuko uyu mwana nimba ari mu gapangu cyangwa ari mu mutego turi buze kubireba. Gusa amakuru atugezeho mwakano kanya
aya ngaya ntago turamenya byinshi kuno mwana wafashwe ku ngufu y'imyaka 15 gusa urumva yuko mama w'uno mwana arimo akingira ikibaba umugabo we yuko uyu mwana atafashwe ku ngufu. Reka tuze kurebera hamwe mu makuru ari buze kugaruka. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ibarinde kandi bahereze umugisha. Ndabakunda cyane, murakoze.